Iyo nsinziriye ndakumva ndakurya kinyuma. Yesu! Margarita! Ingo nyaruka wumve. Usanga gaheze caje tutahe wayo. Urazishinga ni. Je nakubwiye. Ijya ndirimbo ukaba utayitahura. Utereka rutwawe ugende iwanyu uzoyitahurirayo. Ndakwirukaniye iki ntavyo uzogaruka wabimenye cyangwa uzosange n'abandi babitahura baje ngaho. Nimba ikintu ukeneye futura ibintu umubwiza ukuntu umubwira ati ibintu bimeze ukuntu uku ariko apana kuzana ibintu byo gucisha higa vy'amarenga muzamwishinga ibintu by'abasore bahaye bagenda bakaririmba bari mu business bashaka kwinjiza ifaranga zabo. Yarantumye umutayobewe yantumye iwawe kandi umuhishuke yo kwabigenza ate kafise amakenga yiyumvira kutakimukunda kabakera bararirimba asigaye yumva yivugira bahaga prosupeja none bimeze bite yo kutakimukunda icara hasi wiyumvira wibuka ca kiyago caje ha asiyo yigiyemwo hava yica n'amatwi yanje iyo nsinziriye ndakumva ndakurya kinyuma. Jesus is Lord. Ubu ndananiwe ndakurya kinyuma. we Maraga Margarita we Margarita ako yimukore n'ukuri Margarita ingo nyaruka wumve usanga gaheze caje tutahe wayo nyaruka ingo wicare ngaha umviriza hano karirimba umviriza nawe akira zose akira n'uwo byumva neza nyarutsa ko witangaza wumva gute nta kintu wumva Maraga Ikintu numva ngo kinyuma ni bikino na kinyuma. Nero washaka wumvike we kazima wabyumvise umviriza impa genda ukore byo ari korakora Ariko sintahuye ibyo ari byo. uraza kubitahura jewe Margarita None ejo warahamagara kunyumvisha indirimbo zitarasobanutse ntumva n'ibyo ari byo mama biswahili mama ibintu ntumva n'ibyo ari byo kazima wabyumvise murateshanya umwana banza ugaruke banza ugaruke none Margarita ntarakimwe wumvise kweli reka ntacyo numvise mu majambo make ntarakimwe watahuye mana yanjye none nkubeshye nta kintu na kimwe ariko je nzi wari wanashyize no mu matwi kugira bikwegere nta na kimwe wumvise nta na kimwe Margarita nuko umeze none ndakubeshe nta kintu na kimwe numvise nta n'icyo natahuye mama ibiswahili je nta giswahili kw'ishure nigeze niga sinigeze njya kw'ishure ngo nige nta giswahili nzi nta gifaransa nzi nta n'icongereza none ndakubeshe wowe umeze ari giswahili ahantu hata n'ubundi muntu akumviriza yokumva ari giswahili cyane amatiku yawe utagondwa wewe ushaka yuko ngaha anye duheraho dushwana wewe ariko nawe uri kurandenganya none mpananuye hinyuma ndiko nikorera udukorwa
ngo ni inzu mbwira ngize ndumviriza numva ngo mama wanje gutwi inyuma none ibyo ko wabyumvise ibyo ko wabyumvise ureko turigirisha inzara ko ibintu by'amanyama nakubwiye utosubira iwanyu hey usanga ari babagabo mumaze iminsi mwicaranye mwasuye kwicarana ngo bahushiramo ibintu by'amajambo nkubise nigere wa mugo kandi we wamenyereye agasuzugura usigaye ungaya wewe mbubu ndazereka jewe jeka jagarugiye kumbonasha yuko jewe mutabazi yari yavyaye Maragarita sa shishwa ngaha uragiye egana ninagishije byo guhisha ndabikubwira navuye ko shonje ahubwo kibazo ni kimwe nunda kubaza ijya ndirimbo nturayitahura n'ivy'indirimbo navyo bije gute nturayitahura ngo mwicara ubanza ufungura ikibazo si ugufungura ninde yakubwiye ko nshonje ibyo bintu by'indya zawe sizo ndazishingamwe no mwanya zoba ndarya n'ejo canke ndoza nimwakuze murazishinga neza ndashaka gufungura ihirange musigaye mugana mukuru yabo n'ubugufa bwara ubu rero utabona ko ukaje ufise amagufa Maragarita wena nakubwiye Maragarita wewe none hira abantu kuri ndizikanga ubu ngubu koko niwo kwicara ukambwira ikintu kikuraje ishinga ndagusabye mutware wacu ngo wicare je nakubwiye ijya ndirimbo ukaba utayitahura utereka rutwawe ugende iwanyu uzoyitahurirayo niyo itaruheze ugaruke none niwagira imana ugasanga nta wundi yagaje ngaha yayitahuye kugusumbya kuje sino byihanganira none mutware wanje ibiki umaze imisi unyigenza ko mama biriya maze imisi ntanagutahura noneho uyu munsi hoho ngo indirimbo ijya ndirimbo wayiriye mwiki aha nayiriye mwiki wowe waza muri ko ndasama ekumbona have misa wewe waza yuko ibintu hari byo gufyina wewe vira uto twawugende wewe waza ko ibintu byo tori byawe utogaruka wabitahuye tore akira ndakwirukaniye iki ntavyo uzogaruka wabimenye cyangwa uzosange n'abandi babitahura baje ngaha tora mvira je singendeye vira mugora puruga nakusi Nimenchire. Uyagarutse ngaha gute? Yateye intambwe zibiri zitatu arazamuka kugeza twinshi. Kuravanga umugore yango yageze hano gute? Uzamufata abagore nabi nimurangiza mutangire gushira n'iminwa hejuru. None uje kumufatira neza. Naje kuguhuza nawe ngo musubirane n'umugore wawe. None se ibyo twapfuye uyabimenye. Mwapfuye kiyisha umuntu. Kurifata ukirukana umugore muri iki kinyejana.
muri mu gufata abagore nka kurya kw'inyamaswa warandise ukandusha umunwa wugize nk'uw'ingurube. ushima abantu barabakera ubu muraje ngaha mu rugo rw'iwanje muje kuntukira ngaha munziza umugore ko namwirukanye ko mumugarukanye ibyo twapfuye yoba yabikemuye. uku nguku nta n'isoni ufite kuravuga ngo twaje kugutukira ni wawe twaje kugutuka twebwe niwo kashaka uku uyu mwana twaguhaye twaramugoye kugira ngo uzomukubitiramwo umwirukane. Izindi zibaye raporo zazasangire iyo wirukana n'umwana w'umukobwa akagenda yara bakamugonga mu modoka kuramuta mu nzu ibi zose mwapfuye nibiki ukundi wabona ko ushaje izo simvi ufite upfishije umugore ejo bundi turagutaye tuguhaye umwana wacu none ugiye kuturusha n'akamyo tuzoreke kuza kubwira ngo habaye iki. Je nababwiye namba muje kuntukira mu rugo iwanje namwe muragenda nkuko yagiye urabyumva uvuga ngo ndamwirukanye ngo akatsitara ibiki arashaka gwa muri Nyabarongo mugabo mu gihe aje ngaha ibyo twumvikanye canke je nshaka yuko urugo rugenda neza tukubaka bitarakunda n'umuramusubiza inyuma. Nta n'isoni afite ngo wamwirukanye ngo aragenda none ntagarutse kora byimbisha imisangi y'ifarashi yarikanje ntasoni ninde utogutuka kuramuturusha umunwa nyine wogize muremure ngo bitangike wamwirukanye ngo uyitwamugaruye muzamugenda mutereta abakobwa mu bingingi ngo sheri ibiki n'ibiki mubembereze niyo mara kubashitsa mu mago mutangire kubafata nka kuriya ko bikoropesha. Ndabizi yuko mu muryango iwanyu gutukana atari babigisha urabyumva ndabizi neza n'umugore wanje yamara ntukira ngaha nakuvuga rero n'umuryango umva gutukana n'ivy'iwanyu noneho yoba yababwiye ibintu twapfuye ico mwapfuye nico twaje hano ngo tuganire tugikemure urumva dushaka ngo tubwize ukuri utubwire ico mwapfuye by'ukuri twe turivara mu baho kandi ntuduhishe urumva dushaka yuko mwubaka ibintu by'indyane ibiki n'ibiki mu rugo rwanyu mubireke burundu mugende mwubaka ibintu byo guhora mushihana n'umugore mutukana umuta hanze ese wowe gutahanze wo kwishima ko buri gihe uyu mugore akoze n'akantu gato uhita ugakomeza ugahita umuta hanze kandi waremeye mu rusengero yuko muzabana iteka nje nta muntu uzashaka umukobwa wanje adasinye yuko atazamufata neza yumva yuko atazabishobora azagenda tubwira ico mwapfuye none mwamuzanye ngaha mutazi ico twapfuye nagira yari yabibabwiye ntabyo yatubwiye kandi nubwo bitubwira ntaco bimaze igikuru nuko none uvuga ngo baransingiye mu rushengero badushingiye yuko je umugore azongaye nose babashingiye ngo nazamugaye umviriza arakuze umukobwa wanyu nayo bibwiye wowe nturi umusaza ndi wo mubyaro uyu ndibona abanifura yawe nawe nabyivugiye niyo tubimenye tuba twarashingiye ni bamuze batazabona nkuko twovuga ngo muramu wacu aho turusha urunwa umugore wanje wa mbere ngene yari ntore genda umugarure utugarure umukobwa wacu umugore wa mbere yari intore tuguherekeze ku mpanda uje kumuzana umuzane kugira udusubize mushiki wacu ko wigize intuze niki ubwo ubona asanga wagumaga kuvuga uko nguko amagambo menshi ukamusanga nta nico yigeze akora amafuti yose ara yawe ako ubwo nduzi ukora umusaza ako sivyo nakubwiye rukanyara nivyo gushingira abasaza nje naranze abantu bafishije abagore rimara ukaza kumutaho ari umusaza wuye tuwo mubwira ikintu nimara ngo affe kukumva none ivyo ngizo mwapfuye ni ibiki ngaye bitubwira none natwe tubuzumva si wowe mugabo uyu nguyu ari uza kutubwira ibibazo mwagiranye kandi ari wowe wamwirukanye uzi ibyo yakoze ngahe bivuge tuzumva bivuge muri izo bintu mupfuye ubu nyine mu kanya ikintu turiko turapfa uwo umukobwa wanyu ari umugore wanje ese kutangiye kumemaguza ngaho tubwire wabuze amagambo umuntu w'umusaza umuntu w'umugabo ngano nibyo nje nza nkubwira ubundi bene abasaza bapfushira abagore bagomba kubashakira abakobwa b'ibijinge b'imyaka hafi 50 bagiye muri menopause akabero bashaka nakamufata nabi ariko ashaje cyo kimwe nabo tubwire ko uramemaguza nibyo navuze nyene umukobwa wanyu ikintu ndababwire murabona yuko muri abantu babagabo kandi munzi n'ibintu kundusha murako je ni satsi mwegere hano ndababwire
ariko narumiye n'ukuri kose umusaza nkawe muzamwishinga ibintu by'abasore bahaye bagenda bakaririmba bari mu business bashaka kwinjiza ifaranga zabo namwe muvyishinga. Ibi nibigenza mbabwira iyi ni retour umusaza ungana uku nguku yogenda agategera indirimbo z'abantu basaze ibi baririmba ibintu by'ibishegu ndani soni ngwiki ko narabumye ngo akinyuma neza ukunda ni soni wo muntu w'umusaza barenze uragiye ufashe radio urategere ngo akinyuma none nibyo waza kuziza umugore ndani soni kumya kufite bari barabwiye nyine ndahaka reka ndababaza muhoho mwa mwatawe ibyo yampoye je koko ni isa ntaratahura ibyo yampoye yoba yababwiye arabasobanurira ibyo ari byo ko ravuga ngo ntiwasobanukiwe mushiki wacu nagahomera mu si ibintu byo kuvuga kabisa ariko muze ibi ni ibintu by'inzaduka by'abasore bagiyemo ntabwo wowe bikureba uko no kuvuga ngo ntibyigeze umuntu w'umusaza nkawe ugomba kwishinga ibintu by'abasore by'inzaduka babaye bashaka ifaranga bagahenda abantu namwe abasaza mukabijamo uyu ni umugore wawe aragukunda kandi arakubaha uyu mushiki wacu turabizi kandi uyu ndiyona aba n'imfura ndiyona mubyara uramuruta cyane umuntu urusha imyaka 35 titwicuza ngo twaramu ariko iyo nza kumenya twari kumuga uko bimeze ntacyo mushiki wacu ashobora gukwiye niba ari ikintu ukeneye futura ibintu umubwiza ukumubwira ati ibintu bimeze uku nuku ariko apana kuzana ibintu byo gucisha higa by'amarenga biriya biza byumvwa n'abasore gusa n'abantu b'abadamu bene abangaba ntabwo bashobora kubyumva urumva nimba ari ikintu kitagenda mubwira ati madamu cyangwa se sheri nimbaga uzuyikoresha nimba n'abasaza musigaye muyikoresha umubwira ati jewe bimeze uku nuko nkorera tiyo kwima kuko n'umugore wa none mwarasezeranye yarakwihebeye ubuzima bwose. Impanuro zanyu nazumvise jero mutama kajagari sinza mva ku bintu kandi namumvishije audio ubu ngira ndamwereke video. Yesu